Isithi engihlala kuyo iNazaretha la kwazalelwa khona uJesu. Ngingumzalwane owahlangana negama lika Jesu. Ngingumthakathi ngiyisangoma ngibhula prophet. Ngiqondile ifihlakalo zabantu ngizela ingane ezisikhombisa. Indoda yangilahla yathatha umfelokazi. Ngathi kungcono ngoba ngiyabhula kunezimali engiyithola ngizokodla ngazingane. Haleluya! Haleluya! Angizuba umuntu baba usifundisile ngalokho uJesu angenzele kona 2 months back undodakazi wami lo oshadile amen la evukeni amen wayinento yama fibros amen imhlukumeza njengabantu ke bazalwane abanalama khadi adurayo amen wathi udoctor wakhe kufanele ukuthi ayokwenza ioperation ngoba uma ngayenzi operation uzokufa ngoba negazi alisekho emzimbeni ngase ngicabanga umadlala ukuthi wakwaxoxa indaba yokuthi wayinama fibros odokotela bathi umntwana umthole kanjani omunye ngeke samthola amen wafika ekhaya ngathi umntana mawuzile kimuze kuJesu nayi inamba kama ake simthinte samthinta bazalwane ngathi xoxa yonke indaba esho udokotela mangaka doctor amen ka Dr. Sigwazela Vena xoxa haleluya wayixoxa indaba kaDokotela wathi uma umadlala unamanga ndodakazi udokotela uJesu ndodakazi akazahlinze umuntu uJesu uye wadatshulwa ngenxa yethu njengamanje futhi unamanga ndodakazi ukuthi awunalo igazi amen une appointment yokuthi uyafuneka ngey4 mayifika khona uthi sakhuluma nomyeni wami sathi asibezwile nyama singena kudokotela ukuthi angiyi ku-operation ngoba uJesu usengisizile haleluya Amen. mabefika odokotela bethatha ama-files bemfaka kulezi izinto zabo imishini yabo bathi odokotela hayibo nanti igazi seli 100% uthathephi hayibo lento befanele siyihlinze ayisekho haleluya haleluya ngiyathanda ukumbonga uJesu nokumdumisa kunezwi nje elisenhlizweni yami mama umgidi amen ke sithi ukulibheka bangcwele lapha kuHezekiel isahluko esesithathu sizofunda nje amavesi anyana bazalwane athi ukubambalwa amen ngizofunda ngokushayisisa umprofeti umlindi kwathi egcineni kwezinsuku ezisikhombisa izwi lika Jehova lafika kimi lathi ndodana yomuntu ngikwenze umlindi kuyo indlu yakwaIsrayeli ngalokho yizwa izwi emlonyeni wami ungixwayisele bona lapho ngithi komubi uyakufa nokufa bese ungamxwayisi ungakhulumi ukumxwayisa omubi ngendlela yakhe ukuba umsindise yena loyo mubi uyakufela ezonweni zakhe kepha igazi lakhe ngiyakulibiza esandleni sakho kepha wena uma umxwayisa omubi angaze abuye bubini bakhe nasendleleni yakhe embi uyakufela ezonweni zakhe kepha wena wophulile umphefumulo wakhe lapho lungileyo phenduka ekulungeni kwakhe enze okubi ngibeke isikhubekiso phambi kwakhe uyakufa nokufa uma ungamxwayisanga uyakufela ezonweni zakhe ngicela ukuthi makuyakhuleka egameni lika Jesu ilizwi lakho linamandla liqinisile lithembekile siyabonga Nkosi ngalo uyadlala ngalo Nkosi uyakhuluma ekuphileni kwethu siyaphila siyabonga uNkulunkulu namandla ukuthi uyawenza kuze kuze bephakade amen Amen. haleluya Amen. bazalwane kuhleli le ndaba enhlizweni yami yokuthi ngingumlindi nawe ungumlindi endlini kaNkulunkulu uma omubi ungamxwayisi lithi izwi lenkosi uyokufa efele ezonweni zakhe kodwa igazi lakhe lobuzwa kuwe haleluya bazalwane kunalento uSathane ayenzile phakathi kwethu
Alulekwa siyayalwa abasiphethe abasolayo branch leader ubaba umpriest amen kunale mnikelo efunekayo ngicela ngilalele ngendlebe kamoya hayi enyama haleluya uthola ukuthi uma ibizo lemnikelo kuthiwa 200 registration 500 1000 bangundaza abantu abathi bangamazibulo ngiye ku right kakhulu uphela amen bangundaze benze njani abazalwane bangundaze kaleduza bakusiyagundaza usiyasola imali engake yayo wezibulo from today and from now siya enkonzweni zemnikelo ayiphumi iminikelo yazi bazalwane njengoba ngimile kuleli bandla lamazibulo mina ngisizwa indaba yokuthi ngiyanikela futhi uma umuntu engundaza eduze kwami ngiyasuka umuntu ongundazayo ngoba uzongisprayda ngomoya wani bazalwane okumelana ngenkambo kaNkulunkulu yokumelana necebo likaNkulunkulu leyo mali bazalwane seyibona kunjani la eForce tell me wabazalwane njengoba kunje akusima lomnikelo uba kwandlala noma amadlala ikhimana abayidlala asikhipheni imali basikize ngamazibulu asizukhoda manje ngamazibulu angcini ngalezo mali ibikwethe eshumi ngamaroba lalelani bazalwane njengoba ungayikhiphile imali yeyishumi noma uyikhipha uyiroba noma uyikhipha ngenkando yakho ukuthi inhliziyo yami iyavuma-ke namhlanje iyavuma namhlanje ngizoyikhipha hayi namhlanje kayivumi hayi bayobona nabo konke okwenza uzenzela wena